Hey guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deh sarang channel Abang Bijar channel. Nah, ya simkuring nuju bare ngawarnaan rambut. Warna apa? Warna ku bleaching lah. Mana Tutorial. itu nih? Nih guys. Lain. Ini ya guys. Tah iya para dulur. Iya. Sanes iklan dah taya endorse. Sanes iklan ya mah, ya menang ngagaleuh. Miranda ti Lajada abi ngagaleuh na teh. Mirah sih. Super blue bleaching. Tah, bleaching warna biru. Tapi mau jantan biru. Cenah saurna mah ya nyobi-nyobi we. Dan ungu. Nya hoyong-hoyong jantan-jantan pelangi atau kertas sawios. Ya. Sok atuh terus. Tah, iya guys. Dicobiannya sekedik-sekedik ya gitu. Lain sakit-sakit kan. Oh. Acak-acakan. Di sancel-sancel. Tong hilap ke para dulur-dulur, like, share, komen, dan subscribe-nya dulur. Lighting ini. Duh, lightingnya tuh lu mau jatuh lagi. Murah lightingnya. Murah lightingnya blur. Ya we, yang ada sanes artis sanes kegayaan, ya memung nyobi. Kecakepan. Sekiranya apa cocoknya penginten dibotakan gitu we. Itu soundtracknya anak nangis Tuh, jadi temenin anak sama istri guys di belakang layar. di belakang layar. Apa sayang, apa dedek mau apa?